terus tinggal ya. Yo, jadi kita sekarang mau apa, Leng? Mau apa, Leng? Rutinitas. Rutinitas. Dan manggung. Artis. Artis itu. Yang mau.
Kang Boy menjawab skor ngobrol ibu-ibu bapak-bapak gantian barudak capek ngabung sahur cing kagantian rezekina biasana cing diterima Allah subhanahu wa ta'ala sekali deui ibu-ibu bapak-bapak. Lipot na lang yan, lipot. Kalak ka pupukuhan. Anjir. Oke. Iya. Dul, seserwakan nih Dul, yang baterai. Puasa euy. Duh, ya garodin. Nuhun gitu. Kain tadi. Oh, tekan lagi. Oh, di mana baju jewang ya. Merah baju, oi, di rumah hijau, oi. Aduh itu. Tuh, itu terus. Awak ya, apa itu? Wih, baru mungkin apa itu? Ada nih, cakot deh. Apa apa itu lah? Yang duitnya. Dul, betul Dul. Anjir aja di sana. Kita mah aja lah. Banyak di sana. Siap pohon Pak Itil. Mana mana, oi. Anjing, dipajang. Tadi udah ketawa saya.
sakit kerja kita. Pada malam sadaya motorna ulah jalan Here, ay sponsor. Ada kan deh? Sponsor dari saya, Leng. Hah? Puasa Asia. Guru kuku. Guru kuku. Ay, itu ya tuh si agama hayangan. Iya, parah kalah Garodin Gusti. Bocor itu tempok. Masih boleh minta kerucuk. Godin gua. Malam ini jadi kelab